rero tuba tubonye iby'inkuru y'irekurwa rya Rusesabagina Paul ndetse na Nsabimana Callixte. Nibyo bashakaga burya. Uyu wamamaye nka Sankara. Nashakaga ko neze ko twigiye kwivugira siporo. Oya. Hapo natinda. Nagiye gutya muri archive banguye ku mashusho. Amaze imyaka 3 cyangwa aya mashusho ubona ewa imyaka ya 2019 aha naka gapeke kariho ariko nari nanutse aha nari muto oye uhetse akabag ariko uyu mwuga we uri kukabona ka video n'abadukurikiye bari kukabona nawe nzi kukazi cyangwa ese iyo image urayizi uri no kuyikurura ndavuga ni Jean Paul Nkundineza yakurikiye uru rubanza kuva rutangiye kugeza iyi saha. Iyo bivuga bagira ngo ni ugutwika bimwe bya YouTube. Aha ndavuga rero tugomba kuganira kuri iki kintu tukakiva imuzi abantu bakagira ibyo bamenya wenda bimwe kuko hari abantu benshi babonye ira nkuru ko yako ni inkuru imaze igihe kirekire Rusesabagina yabaze imyaka 3 muri gereza abantu batangiye kwibagirwa iby'iyi case. Chambaza ndagusubiza iyi case nk'umuntu wayimenye wayivuga gute? Mvuge ibintu bikomeye. Ubwongereza bwafashe Lieutenant General wacu bumufungira mu Bwongereza kugira ngo arekurwe by'agateganyo. Batanze miliyoni y'Pound. Habaho campaign abagore bashashe ibitenge. Iminsi irahita indiraza. Inshuti yacu ya mbere ikomeye so Mwongereza uyu munsi cyane Ministre w'umutekano ntavuye i Kigali. Lieutenant General Karenzi Karake afatwa urabyibuka. Oye urabyibuka iyo scenario kabisa amabisi irirwa twara abantu ngo bagiye kwamagana Abongereza. Uti nzorya bike njyame politike iranyereka ko Right, Jaras Official TV reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye turabasuhuje kandi tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Nakiriye mugenzi wanjye Jean Paul Nkundineza wiriwe neza. Mwiriwe amakuru ndashima Imana. Iyo umuntu arokotse weekend amahoro aragenda akigurira kandi wayirokotse kwita kuyirokoka nkaho hari ukuntu harimo abantu bayirokoka ninge waririmbye ngo manyinya we undi kure ntahewe ninge wayiza harimo abantu baba bafashwe na za manyinya umunsi wa mbere nibwo ku kazi bavuga ngo bajye bagerayo saa 5 n'ikira saa 7 abantu bakorera ibigwa kenshi baremera bakayijyana iri mu mutwe. Uyu munsi ibigo byinshi birimo n'isaha cyera wateraga igikumwe ngo wageze ku kazi bashyiraho n'isaha ahagereye oya nibyo. Rero iyi se yagenze ite? Ngewe iyi weekend yanjye yaranzwe n'amakuru. Ntabwo tware ofete ntabwo abanyarwanda ntabwo uko yarameze kose yaravugaga. Nibwo ejo bundi nabajije abantu nti siporo na politike ku isi ni iki kivugwa cyane kurusha ibindi. Abantu bamwe bati ni siporo abandi bati ni politike ariko nkimara kubona ibintu bibiri biturika bigaturika kwa gatanu byose ari binini cyane sabana ko politike na siporo kimwe kiri nkane ikindi kiri muri Afrika y'Epfo. Siporo ni umukino ukundwa. Ego siporo ni umukino ukundwa ariko politike yo irakundwa ikanaba mu bantu bose bakavuga nyine. So kwa gatanu kireza ko abantu batinya politike ariyo mpamvu wenda bati so kwitinya ntabwo politike wayengajamo utayumva siporo se kujyaho ukavuga ahubwo ntekereza ko ari ukwitinya nanone bidafite ishingiro kuko politike ntahitaba. Politike uze nufite politike yiwawe amahame n'amabwiriza agiye ngurugo n'ubu dufite politike y'ikiganiro nk'ubu umuntu waje mu kiganiro twakoze muri iki kiganiro n'umuntu twatumiye agashaka kuza kureba ibiganiro bikorerwa yaje muri studio yigeze mukesha abatware ari gushyiramo ama voice note y'abasheri mukesha abatware niba hamagaye ari kwa KNC ari itaba ngo ndi muri televiziyo live ngo turavugana KNC yaramwishe ahubwo KNC yarumiwe harundi nigeze nyakwigendera niba yaramenyereye radio harundi nigeze gutumira
ikiganiro kumusezerera umuntu ahita asohoka ngo murimo kunyumva kandi ikiganiro nkishoje bashyizeho harimo indirimbo bati ko tutakumva bati ubwo bimwatinze ntabwo byari byoroshye gusa weekend reka duhere kuri siporo ni weekend yaranze na siporo ni weekend yavuzwemo byinshi aho abanyamakuru bamwe bagurukanye minisitiri wa siporo madamu Munyangaje Aurore aho yavuze ko bateye ingabo mu bitugu ikipe y'igihugu ya Benin aho gusapotinga ikipe y'igihugu y'u Rwanda gute abanyamakuru yabatunze agatoki yabikijeho ayo makuru ko yaciyeho bana ntabyo uzi ntabyo nzi kabisa muri siporo ubu ngubu inkuru narinzi ni yabaye tuzira harimo n'abanyamakuru basenya ikipe y'igihugu yabo bakubaka iy'ahandi kwa kundi se baba bari kuzigereranya mu biganiro bavuga ati nta nyine bahaye ishingiro ubusabe bwa Benin bwo kuba iyo itarashakaga Huye kubera ko nta bikorwa barabishyigikira batanga motifu abanyamakuru apo natinya mugani ndetse niba bavuga bati ahantu nguhe urugero nk'aka kanya ugiye gukora reportage nko muri Congo mu gice mu Vetru bifite babonamo hoteli ifite inyenyeri byibura 3 cyangwa 2 ni mu mashyamba Congo se uzabaza Robert wagiyeyo uyu rudatsimburwa donc urumva uriyeranja waryama mu ihema ubu wajya gushaka uwabwe Jean Pierre Kagabo yatubwira ko Cabo Delgado yaraye muri hoteli nziza kandi zihari zitwa Palma n'ibiki oya biterwa naho akazi kari condition rero condition huyirimo ntabwo ari yo kwakira ikipe y'igihugu ubuse nka za Senegal cyangwa za Maroc zirata ubundi bakavuga bati stade Huye kuriya yubatse bayiteruye ikajya Musanze kwanga Musanze hari inyenyeri ngo n'eshanu zirahari zirazo mu Kinigi cyane ziri ko standard nziza donc naho ngaho minister yabihereye ariko nka bakastari bati niba yagereranya abanyamakuru ba siporo kwanga Amavubi ubwo baba banga igihugu cyaba ari ikindi yaba ari indisije ikomeye so kwa gatatu turareba match ya Benin kuri Pere Stadium ni wowe shinza accreditation uzagende jere umuntu wemerewe kujyayo abanyamakuru gusa bonyine naye ikibazo cyo mu Rwanda ngiye mbemerera hashobora kuza abanyamakuru nk'ibihumbi 3 bose bafite amabaji hari make twarebeye mu muhezo mbona bose mbona abapolisi baza bambaye amabaji ya media have accreditation bayitanga bashingiye kuri media house none se babazihibye man gusa Jire Karangwa ntibazagira amarangamutima ngewe mba ku rubuga rwa Ferwafa iyo ibintu byose Ferwafa ikoze mba update kuri email yabo accreditation uyu mwanya sinzi niba hari form tuzuzuza ariko ndatekereza ko yabura nzaba mu bahari nzaba ndimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi byose ubwo abatazawureba gutyo imbona nkubone RTV zabihababereye nabonye nayo rwose biri hejuru ni Sky Sport se cyangwa ni Super Sport oya ariko bino no kubaka twese tugarukira Rusumo bino no kubaka bro ngenda nkabona RTV mu bihugu bitari u Rwanda kuri za ambassade ambassade y'u Rwanda ibiri hari ya kuri SOS yaba hari RTV haba hari RTV ibirimo kugira ntacyo ubwo ni match y'u Rwanda na Benin match ya mbere Pere Stadium ubwo tunifuriza Amavubi nyine insinzi kuri uyu wa gatatu ndumva hari icyo yayimarira mu buryo bwa classement general bakine twishime tugira amanota 5 numva ibyo bari kubara Mozambique wabasenga ngo itsindwe imikino yose itsikina kuko Mozambique ifite 4 man u Rwanda rufite 2 mu gihe Mozambique yatsindwa u Rwanda rukagira 5 oya taro urwa kabiri no kuvuga ngo u Rwanda rutsinze Benin hano i Kigali rwagira 5 kandi match yabikurikirana nayo ni ya Mozambique hano i Kigali u Rwanda rukagira 8 none se Mozambique ntabwo zabire gukina bakavuga bati nitusubira kwa Senegal dukureyo rimwe Senegal ntabwo igibara ni ikindi kintu kitazwe ni nko kujya mu irushanwa yenda ry'intambara harimo Amerika na Somalia n'u Burundi Amerika ntiwawuyibara ntacyo anyway nakari kanyuzemo ni kuri siporo niko waruvuze ni twarabize ko tuzajya tubivugaho gato byaranze siporo ariko se rero so bwa mbere
abanyamakuru ba siporo batunzwe agatoki n'abategetsi batandukanye baba bafite aho bahuriye na siporo bavuga ko bakasa ikipe y'igihugu mu mboni zawe nk'umunyamakuru utanakora siporo. yego abanyamakuru ba siporo koko banga siporo oya nako banga ikipe y'igihugu ntabwo banga siporo nta nubwo banga ikipe y'igihugu mu mboni uburyo bayijera mu mboni zanjye wenda igishoboka kubaho hashobora kwisanzura cyangwa se gutanga ibitekerezo bakageza kure bakarenga umurongo utukura Mico umutoza ntekereza ko batabikorera umutoza Mico utoza ikipe y'igihugu uramwibuka Mico se ubundi yagiye ubatoza Buganda ariko yatoje Amavubi yigeze kuvuga ngo icyo abreminga donc icyo abona mu Rwanda kimbwiyeho ngo mu Rwanda yahawe akazi nk'umutoza urumva ngo ariko umufana aba umutoza n'upanga ikipe y'igihugu umunyamakuru aba umutoza uwamuhaye akazi akaba umutoza ministeri ikaba umutoza ferwafu ikaba umutoza donc kugeza ubwo we abona bimurenze kavuga rero ikipe y'igihugu itozwa nande ahubwo twese tuba dushaka gutoza wa mukinnyi w'inshuti wawe rage yarahamagawe cyane batisobanura ku ruzungu wa kocoye aravuga ati ngewe nagiye gukina umupira sinagiye kuvuga icyongereza ndabiyamye nanjye navuga ariko ndamushyigikiye ntabwo yagiye kuba umusemuzi akazi yagiyemo muri Suwede saa ko gusemura ntabwo ari umwinterpreta ni ugutera umupira batuba hehe na Yannick se bati Yannick aba nko ku birometero 15 iminota 15 aho atuye naho ntuye urumva ko baraturanye cyane so no muhungu ukumbuye umuryango we n'umwana we rimwe na rimwe tuzajya tuvuga no kuri siporo so n'uwa mbere no stress nta kibazo ubwo utari i Kigali wari werekeje mu burengerazuba bw'u Rwanda naraguhamagaye kuri telefone umaze kuvugana na komiseri w'amagereza amagororero mu Rwanda ndahagutuye urahanuye mwigororero ze muravuze ngo ndi umugome nawe ntabyawe tuhasangire ese nk'ubu umuntu wagororewe ahantu hari ukuntu umuntu nakubwira ngo Imana iguha umugisha ukavuga ati tuwusangire umva nanjye aho hantu ntuye tuhasangire uva nk'ubwiza ukuri nk'ubu ndabizi urumva nka Kasitari ashobora kuvuga ati ngewe Rusesabagina ndamuzi twarabanaga utarabigezemo wavuga ngo uramuzi ni urugero cyangwa mvuze umuntu uzwi kugira ngo turebe ariko arabizi ko ntaba mbivuze mwanze ariko dog hari umuntu wabaga muri gereza mu igororero rya Nyarugenge uburyo yasobanura Paul Rusesabagina atandukanye na Jean Paul wamubonye bamwerekana muri RIB nkamubona aburana nkamubona yikura mu rubanza akagenda uwo umuzi arabizi ko buri wa gatandatu yashyiragamo agakote akajya gusengera mu badivi ni umuyoboke ukomeye w'abadivatiste w'umunsi wa karindwi ntabwo urayimbiza anyway rero tuba tubonye iby'inkuru y'irekurwa rya Rusesabagina Paul ndetse na Nsabimana Callixte nibyo bashakaga burya uyu wamamaye nka Sankara ndashaka ko neze ko twigiye kwivugira siporo oya nagiye gutya muri archive banguye ku mashusho amaze imyaka 3 cyangwa aya mashusho ubona amaze imyaka ya 2019 naka gapeke kariho ariko nari nanutse aha nari muto uhetse akabag ariko uyu mwuga we uri kukabona ka video n'abadukurikiye bari kukabona nawe nzi kukazi cyangwa ese iyo image urayizi uri no kuyikurura ndavuga ni Jean Paul Nkundineza yakurikiye uru rubanza kuva rutangiye kugeza iyi saha iyo bivuga bagira ngo ni ugutwika rimwe bya YouTube iyi video yo imaze imyaka 3 ishyira 4 rwose ngira ngo abantu bari kugenda babona icamo gake gake ntago turi bikoreshe yose ko ni ya The New Times nibo bayifashe natunguwe mba ndakubonye mbonye ushuti wawe Sabe nawe rwose ari gufata amashusho mbonye hari undi muvani witwa Janti nawe w'umunyagikono mu mvaho
rwose mu butayu niwe ujya ubwita mu butayu bose batarabyibuha. Ehe. aha ndavuga rero tugomba kuganira kuri iki kintu tukakiva imuzi abantu bakagira ibyo bamenya wenda bimwe kuko hari abantu benshi babonye iriya nkuru kubera ko n'inkuru imaze igihe kirekire Rusesabagina yamaze imyaka 3 muri gereza abantu batangiye kwibagirwa iby'iyi case. Ndashaka ko duhera inyuma kuri background. Twavugaye kuri telefone nkubaza utuntu dukeya kubera ko hari kuri telefone ariko duhereye inyuma gatoya. Ubundi Chambaza ndagusubiza. iyi case nk'umuntu wayimenye wayivuga gute mu magambo make mu kwigaragaza nka background yayo guhera duhere kuri ndetse ko ari n'uwitwa Herman wasimbuye Sankara kuvugize nawe warekuwemo. Okay, wahera kuri Sankara. Herman wenda ukabireka tugahera Sankara atabwa muri yombi kugeza kuri iyi saha aho basubijwe mu buzima busanzwe. Sankara afatwa bwa mbere byavuzwe n'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Richard Sezibera yagize ikiganiro n'abanyamakuru aravuga ati na wa Sankara wajya kuvuga ko yafashe Nyungwe ko ari kwikontorora nawe turamufite. Bidateye kabiri bamumurikira itangazamakuru aza mu marinete ya filime nk'uko yajyaga yigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ariko ameze. Ntibamuhaye umwanya ngo avuge gusa baramutumurukiye araza araseka aradusekera nk'uko n'ubundi yagaragaraga. Abantu bari kubibona mu mashusho make twagiye twifashisha aragenda. Wari umuvugizi wa RIB wa mbere kuko RIB nabwo nayo nibwo yari ikijyaho kuko yari imaze nk'umwaka. Mbabazi Modeste asobanura ibyo akekwaho ku nshuro ya mbere batari ko afite n'umunyamategeko ahubwo ntimuvugana na Sankara ariko muravugana nande na Maître Nkundabarashi Moise batoniye uyu munsi nawe aravuga. Sinzi niba wakwifashisha amashusho n'ubundi ya Batoni yavuga uburyo uko yiteguye azamuburanira nabwo bwari ubwa mbere agaragaye. Ngewe bwa mbere mbona Nkundabarashi namubonye aburanira Sankara. Sankara yaramvurinye kuko hashize igihe ishusho kuri fata ishusho hari gufata ishusho unabonaga bamwihutishaga Sankara. Ubundi abantu bafashwe akeshi muri buriya buryo baburanira Kicukiro kuko akeshi baba baciye hehe kuri kibuga cy'indege cya Kanombe. Sankara yaburaniye ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Ikibazo ntangiye kwibaza Sankara yafatiwe ku butaka bwa Gasabo kuko buri impamvu baburanira Kicukiro bose nuko baba bafatiwe i Kanombe bose. Kicukiro ariko yarahanyuze wapi yaburaniye Gasabo ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Iriya video yanyu uko nabonaga bisa nkaho ari Kicukiro iriya ni Gasabo. Nureba inyubako none se hari escalier wabonye imodoka wanaga iparitse nagira ngo n'andi inyuma hepfo wapi buriya yarasohotse mu rukiko nyine hamwe hepfo wapi hariya ni Gasabo. Sankara nishyizemo ko yahereye mu rw'ibanze rwa Kicukiro ni Gasabo yahereye. Sankara mu gufatwa kwe ushobora gusaba mwirondoro we waragaragazaga ko ari muri Gasabo. Sankara ataragenda muri za Afurika y'Epfo no muri za RNC ni umunyamujyi yabaga yari afite akabari ku Muhima hari. Urumva birumvikana ku Muhima ni Nyarugenge. Ahubwo Sankara umenya azi yarashyikiye mu rwa Gasabo. Urwa Gasabo se urwa Gasabo se kandi u Rwanda rwose urukiko rwa Gasabo rw'ibanze. Icyo ntabwo nagitinzeho. Sankara ijambo rye bwa mbere naryumviye mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Bavuga ibyaha bye yarakekwagaho nk'umunani ati byose ndabyemera. Sankara bamuhaye iminsi 30. Umucamanza bati kusaba iminsi 30 n'ubushinjacyaha ni iki wongeraho? Ati nyakwa mucamanza ibintu nakoze nanabihakanye n'inyoni zo muri Nyungwe n'ibisiga zabinshinja. Ndasaba ko mwazagenzurana ikirego cyanjye ubushishozi nkaba nazagabanyirizwa. Sankara wenda yashaka kugabanyirizwa ibihano. Sankara ntiyigeze anajuririra iminsi 30. Yayihawe kubera iki kandi yaraburanaga yemera? Ni procedure
kubera yuko atari kujya muri ruriya rukiko rw'i Nyanza adaciye muri izo procedure. Okay. Rumwe ruburanisha abakoze ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Rwa rundi tuzajyamo tuzicaho nko kwa gatatu. Yego. Sakara atangira kuburana mu mizi. Metere Nkundabarasha aramufasha rwose baburana neza. Icyo gihe ariko cyose Rusesabagina atarafatwa. Sakara araburana bigeze hagati Rusesabagina arafatwa. Ariko afatwa urubanza rwe ruri kuburanishwa i Nyanza. Ubushinjacyaha buhita busaba ko urubanza rwa Sankara rwahagarikwa kugira ngo baruhuze n'urwa Rusesabagina. Metere Nkundabarasha na Sakara bati no, tumaze imyaka iyi n'iyi tuburana, hari aho byari bigeze, ahubwo twebwe tuburane, ahubwo ageza just nk'umutangabuhamya cyangwa se nk'ingoboka. Urukiko rurabisuzuma rurabyanga, rutegeka ko urubanza baruhuza. Umunsi Sakara bamubwiye ko Rusesabagina yafashwe, babimubwiye ari mu rukiko, yahise aserebura ati databuja yafashwe, niba yafashwe ntaza bisobanure, ntabwo navuga ndi umugaragu hari perezida, njye nari umuvugizi. Nibwo yatangiye kwipakurura, mbere yaburanaga umuhenerezo afite ukuntu hari ibyo yemera ko hari n'ibyo akwepa. Rusesabagina aje byose ahita abimugerekaho, kwihuza kubakuraje abafungwa babaye 22 ahari, urubanza ruba ruratangiye. So Sakara nk'umuntu akurikiranye ntabwo aba yari afite, nta gihunga, kubera ukuntu yaburanye abantu bari bazi ko ashobora no guhabwa imyaka isubitse, ahubwo abantu bose batungurwa nuko mu minsi ishize yari yarakatiwe imyaka 20. 15. Ape yakatiwe 15, ubushinjacyaha buramujuririra, nawe arajurira bamuha 20. Aribwo bamaze kumukatiraho imyaka 20, yavuze ati ariko se ko munyisubiye mwebwe mwambwiye ko ngomba gufasha ubutabera, ati none ati vraiment ati ibyo twakoze ko nashutswe n'abana ba Rusesabagina akaba hari ndetse nkasanga iribagiza ryanjye irihogoza, ariko motifu yatanze uruhande rumwe urayumva. Sakara no umusore yavutse 82, ariko no musore ukuze. Yagaragaje ko yarakomokaga mu muryango w'abantu 10 bakaba basigaye babiri we na mushiki we. Ngo yabyanditse no mwibaruwa asaba imbabazi umukuru w'igihugu. Ku muryango we wazimye ashaka kujya kurongora kugira ngo abyutse agarura umuryango muri systeme y'isi. So ariko yabivuga abantu babonaga ari ugutebya. Ariko ikintu cyose umuntu w'umugabo yavuze ari mu mvuto nta brage ziba zirimo. Yanabyanditse mu ibaruwa isaba imbabazi, ni impamvu ye ya 5. Uwo Musankara rero iyo haza kuba mu rukiko harimo nk'abantu bo muri Nyungwe barokotse ibitero, n'ukuntu yaburanaga yisekera ubona ameze nk'uwishongora, abantu bari kumuvugiriza induru, urukiko rukabafunga yenda ko bahungabanyije umudendezo w'urukiko. Ariko Sakara ni umugabo waburanye nta wasi, ari areze rwose, yaburanaga ameze nk'uri muri show. Uwo ni Sankara ubwo urubanza rwe ruhujwe n'urwa Rusesabagina rero we utwibukijeho gato kugira ngo duhite tubihuriza hamwe tugere hahandi n'ubundi baburanaga bose bari kumwe. Twakundaze kubona imanza zabo zigaragara live, yaba kuri RBA, ku mbuga za RBA, yaba kuza Igihe n'abandi babaga bafite ubwo burenganzira bwo gucishaho imanza mu buryo bw'amajwi n'amashusho live. Ukabona ko ari urubanza runini rw'abantu koko b'imitwe y'iterabwoba bashatse kwangiza no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubonaga ko ari ibintu binini pe. Ibyo waba wibukaho ni ibihe? Rusesabagina ni umugabo wavutse muri 54 mu 1954, avuka mu ntara y'Amajyepfo mu yahoze ari komine Masango, ubu ni mu karere ka Ruhango Igitwe. Mwumvikana niba arakabakaba hafi imyaka 60, kuko 54 afite imyaka hafi 70 niyo akabakabamo. Ni umugabo mu by'ukuri kuva yafatwa kugera ari no muri gereza
hari ishusho ifite imugaragaza ari muri gereza. Uribuka ko nigeze kuvuga ngo ibi bintu RCS yakoze simbyemera. Muraza kutwereka Rusesabagina na kariya gatanda unakibuka urakibuka. Rusesabagina icyambere nuko yikuye mu rubanza, ariko na mbere yuko yikura mu rubanza n'umugabo waburanye atemera icyaha. Ariko sinzi niba wanyemerera tukumva uko umuvugizi wa REB yamusobanuye icyo gihe, tukabyumvisha abanyarwanda nta kibazo. igihe yafatwaga. Paul Rusesabagina ubwo yafatwaga muri 2020, umva uko umuvugizi wa REB Dr. B Murangira Thierry yamurashije n'uyu nguyu. Itangazo rya REB ku ifatwa rya Paul Rusesabagina. REB iramenyesha abanyarwanda n'amahanga ko binyuze mu bufatanye n'amahanga Paul Rusesabagina yafashwe, ubu akaba ari mu maboko ya REB. Rusesabagina arakekwa kurema no kuyobora umutwe n'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abahezanguni irimo MRCD na PDR Ihumure, ikorera mu bice bitandukanye mu karere no mu mahanga. Hari hashize igihe Rusesabagina ashyiriweho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirizwa ubutabera kugira ngo abazwe ku byaha bikomeye aregwa birimo iterabwoba, gutwika, ubushimusi, ubwicanyi byakorewe abaturage b'inzirakarengane n'abanyarwanda mu duce dutandukanye tw'u Rwanda turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru muri Kamena 2018 no muri Nyungwe mu karere ka Nyamagabe mu Kuboza 2018. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya polisi iri i Remera mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe Rusesabagina ndamwumva wo ku nkomero ndamwumva kabisa umuvugizi wa REB amanuka ibyaha ku nkomero niho mu rugo. Aha, okay. Ubwo dosiye ye ibihujwe n'iya Sankara, nkuko Sankara n'ubundi ubushinjacyaha bwari bwabisabye uti urubanza rube ruretse bahuze dosiye. Sankara ati bosi yaje mushatse mwandika, birangira n'ubundi barakatiwe barakoze. Umusaza witwa Muhima uramuzi? Perezida w'urukiko rw'i Nyanza ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka, urukiko rukuru ruri i Nyanza, yitwa Muhima, niwe wamukatiye imyaka 20. Rukunda kuvuga Regis, perezida w'urukiko rw'ubujurire, bamuha 25. Nibo ubundi yaciye mu biganza by'abaperezida gusa. Perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ni umudamu, perezida w'urukiko rw'i Nyanza ni umugabo, w'urukiko rw'ubujurire ni umugabo. 25 ahita yisegura. Yihannye umucamanza ryari? Ku rw'i Nyanza cyangwa ku rw'ubujurire? Avuga ati nikuye mu rubanza. Bari mu rubanza, pasitoro niyo mwungera ari kumugarika. Aravuga ati ibintu uri kuvuga nitandukanyije nawe ndakwiyamye, urubanza nduvuye. Ndakwiyamye yarayivuze. Bigumemo. Anyway, abaruvuyemo. Nukuvuga ngo kugeza iyi saha nubwo Rusesabagina yarakatiye we ntiyemeraga ibyaha. Abyemeye. Ubwo ari Kicukiro yemeye ko hari amafaranga make yahaye FRN. Amadolari niba ari 3,000. Okay. Gutera umuntu inkunga ukoze ubukwe nkaguha amadolari 100 ntibivuze ko ari nge warongoye wa mugore. Shobora kuba yaravuze ngo yarayabaye ariko ntabwo yari azi yuko azagira ibikorwa ahungabanya by'umudendezo w'igihugu. Aha. Murangira aragira ati yafashwe ku bufatanye n'amahanga. Yego. Nibyo. Ngira ngo ukurikije n'ubundi uko ibintu bigaragara yarekuwe ku bufatanye n'amahanga ariko ntiyafashwe ku bufatanye n'amahanga. Kuko Bishop yaravuze ngo naramushukashutse. Yafashwe ku bufatanye bwa niyo mwungere. Gufatwa ku bufatanye bw'amahanga, ayo mahanga siyo yakongera kumusaba. Oya ushobora gusanga ariko
aho yavuye wenda bari bafite amakuru. kuva ushyizeho ariko urabikemanga. Nanjye ntabwo mfite amakuru neza. Ubona abantu bari guserebura muri Amerika, Blinken yishimye. Ni ubwa mbere Joe Biden yashimiye leta y'u Rwanda igikorwa cy'indashyikirwa. Yego. Aha, ubwo ni naho ndi kugira ngo tugere neza. Nubundi kuko inkuru ni ifunguro rya Rusesabagina kurusha uko byaba ifungwa ari. Baza nanjye nushaka reka nambara umwambaro waremo kurarinda nawe nabonye murimo kubaza cyane muri iyi minsi. Ese ubundi wadirinze ukamwaka ikiganiro. Ntarakuborokora se. Nyuma yo gukora inkuru yabaninya he? Ntabwo aramborokora. Ariko ni inshuti yanjye ko twavuganye uraseba najye wagize upusupu. Ntabwo sintekereza ko akora akazi kenshi kuruta uko yari umuvugizi w'ubushinjacyaha ari n'umushinjacyaha. Siko buriya arimo kurarenda ari wowe washinjaga madamu Muhoza Victoire. Niwe procureur we. Niwe bagurukanaga. Okay. So niyo mpamvu tunaziranye. Okay. Uravuze uti ndambara umwambaro we. Reka nayo kuvuga ngo urawambaye ariko wenda ngendere gatoya ku byo yagiye atangaza kuko nawe yagize ibyo atangaza nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Urumva mu byo yatangaje hari aho yavuze ati ntabwo Rusesabagina yari yava i Kigali. Icyo ni kimwe. Aracyari mu Rwanda. Mu bindi yatangaje yavuze ati ntabwo ari pressure. Ibyo abantu bari kugenda bavuga ngo pressure wabonye ko ari cyo kintu cyabaye kuri Twitter cyane bati pressure wenda hari intekerezo ko bari kubakira ku ijambo ry'umukuru w'igihugu n'ubundi yari yavuze kuri case ya Rusesabagina. Wowe ubibona ute? Cyambere yanavuze ngo niba ngo kuki atavuye muri gereza akomeza iyi Kanombe ajya muri Qatar. Kuki yabanje i Kigali. Kuki yabanje kwa ambassadeur wa Qatar. Buri kintu cyose kigira amahame. Niyo waba utunze miliyari ntiwajya mu ndege udafite visa, ntiwajya mu ndege udafite tiki. Yego vuga yego wa mugani. Yego pe. Rero Rusesabagina yarekuwe kuwa gatanu nijoro. Ibiro bya leta uko ubizi hari migration ikora kuwa gatandatu no ku cyumweru. Oya. Iyo ni impamvu imwe. Iyi ni impamvu nese nyine hari migration ikora. Kiretse niba pasiporo ye nk'umunyamerika irimo visa yo kuza mu Rwanda. Kandi uko yazanywe ntiyaje aje i Kigali. Yaje agiye hehe i Burundi. Niba nafite n'ibyangombwa biri direct nibyo kujya i Burundi to US. Rero hagomba kuba izo procedure. Icya kabiri itegeko riteganya iki? Itegeko rivuga ko uwahawe imbabazi iyo ashaka gusohoka igihugu bishobora no gukorwa mu minota 5 ariko bikubahirizwa. Iyo ashaka gusohoka igihugu abisabira uburenganzira Minisiteri y'Ubutabera. Ndaguha urugero. Nigeze kujya mu muhango wari watumiwemo umukuru w'igihugu. Abantu bari bujyemo baba bafite amabaji bari no kuri list. Ngewe ntibari banyanditse kandi nanjye nari uw'ingenzi mu kuhajya. Ushinzwe communication muri presidence OTP babikoze nko mu minota 40 barambwiye bati buraho ubwo umujepe narakubwira ati iyo minota nirangira basugende baze kubikora udaharuga ruko bifite uko birimo kugaragara nabi. Nabayeho bari mu kazi rero minota 30 mu minota 15 nari nageze muri systeme message ya covid yo nari nyifite ndinjira. Bivuze iki? Bivuze ko kuva batangaza ko ari ahawe imbabazi batangiye procedure z'uko yagera muri Qatar. Ntabwo Rusesabagina impamvu atarajya muri Qatar nuko hacyuzuzwa izo procedure. Uravuga kuri pressure noneho? Kuri pressure. Sinzi niba hari abandi babivuze. Kuri iryo jambo n'ubundi ryavuzwe n'umukuru w'igihugu. Ari naryo ryabaye defense. Ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Blinken yazaga mu Rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye
kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyari kirimo Dr Vincent Biruta nawe mu rurimi rw'ikinyarwanda. Vincent Biruta yaravuze ngo mukotinge cyangwa ashyiremo ijwi rye. oya wamukotinga nta kibazo. Yaravuze ngo Rusesabagina ni umunyarwanda wakoreye ibyaha ku butaka bw'u Rwanda cyakora utuye muri Amerika. Uwo Rusesabagina yahamijwe ibyaha n'inkiko, yatangiye urugendo rwo gukora ibyo, rwo gusoza ibyo rwo gusoza ibyo bihano bye. Twe turabona nta gitutu cy'amahanga icyo ari cyo cyose kizaba ngo Rusesabagina arekurwe. Abivuga Blinken ahari. Aravuga ngo kuva u Rwanda rubayeho ntururagamburuzwa. Ikinyarwanda uracyumva pe ngo cyakora nibibaho ngo ntubwa mbere ruzaba rugamburujwe. Yewe ibyo biganiro yavuze banabikuyeho, nge nabikoreye download nabitanga mu defense mu rukiko, navuga nti dore ku munota wa 18 yavuze ibi. Ntabwo ari byo gusa. Bwana Tom Ndahiro, umusesenguzi cyangwa se umushakashatsi kuri jenoside yakorewe Abatutsi, yagerageje gusobanura gato kuri Rusesabagina. Ukuri ni uku mu buryo bw'imyumvire nkatwe tudafite uko twasobanura kuba Rusesabagina yararekuwe ikubagaho, kuyeho ibiganiro byabaye hagati y'ibihugu. Umukuru w'igihugu yavuze ejo bundi avuga n'ikinyamakuru cyitwa Semaphore, yaravuze ati hari ibiganiro biri kuba. Nyuma nibwo twamenye ko ari hagati ya Qatar na Amerika n'u Rwanda. Mbere yuko arekurwa umukuru w'igihugu yaravuye muri Qatar, vuga yego rwose n'umwami Idoha rwose. Yagiye Idoha ntiyagiyeyo? yagiyeyo. Sawa. Ese wari uzi ko mbere yuko umwaka urangira hari abavoka ba Rusesabagina bavuye muri Amerika buturi bakabonana nawe? Ariko ntabwo bavuga buturi, wenda baje mu ibanga. Buturi nyine ucece kandi ikinyarwanda. None se niba umubirigi waje kumuburanira yarahawe 24 akagenda tukabimenya, kuki abavuye muri Amerika baje baba metre me n'umuceri yagombaga kurekurwa nko mu kwa 12 ku mwaka washize. Narabimenye ndaceceka, ndavuga nti ntazaregwa gukwirakwiza ibihuha. Sinzi kantu kabayeho baba baretse kubivuga ukuntu. Wabona ibyo biganiro byari bitaranozwa neza. Karine Kanimba waherukaga kumwumva asakuza? Oya ntabwo yigeze asakuza, ariko umukobwa wa Rusesa yarakreminze. Yakremenga gasa ari mu kiba cy'amasengesho ngo avugane n'Imana, Imana imusubize. None se nibyo byitwa gusakuza? Yarashakuje kuri kamera uri gusakuza. Umukobwa yaragiye agera muri White House, yaragiye ajya muri AU. Urabona bidatanze umusaruro. Yaragiye ajya muri yabyaye, ubwo nyine yabyaye neza. Yabyaye umweho. Bese yabyaye umukobwa wo mu Rwanda shyaka kuri se. Buri ibinyamakuru ubu professionnel bugaragara muri case nk'iyi. Urebye nk'inyandiko z'igihe uko bavuze kuri Karine, ukareba n'inyandiko z'uyu muzi ibintu birasa gutya. Urararama. Kurarama biragoye. Biragoye uproteje igihugu cyawe. Biragoye gusa ntabwo ndeba impamvu, ntabwo ndeba ko Rusesabagina arekuwe kuri 24. Ndareba igihe cyabaye kugira ngo bigere kuri iyo step. Icyo gihe cyanyuzemo nicyo cyatuma wemeza ko nta pressure. Nabonye bandika ngo inzara yari itwishe, kibaza ibirayi byo mu Ruhengeri ikiro gisigaye kigura 800 bihurira he na Rusesabagina na Amerika?
birahura bro. ariko mu minsi ishize arambwiye ngo idolari ryari ryabuze Eh, ngewe byarabuze aho. njye mfite amadolari 20 kandi ndayasazanye niba ntegereje ko idolari rizaba ari ubona amaso nk'ibihumbi 5 bw'ikofi. Ubwo nubona amaso bw'ikofi. niba rizaba Umuntu uzayitoragura kugira ngo ibyangombwa azatwara yo veni. ufite veni niba ujyanye veni baguha ijana simbizi gusa idolari mu minsi ishize byo ryaragize ibibazo hano i Kigali. Dr Vincent Biruta yaravuze ngo Rusesabagina nava hano u Rwanda ruzaba rugamburujwe. Ntabwo nzi niba rwagamburujwe cyangwa rutagamburujwe ngo kandi byaba aribwo bwa mbere bibaye. Gusa twibutsa abanyarwanda ko Rusesabagina yahamwe n'ibyaha. Inkiko zamuhamije ibyaha. Yaba yaraburanye abyemera cyangwa atabyemera urukiko rwamuhamije icyaha. Aha, tukiri kuri icyo kintu cyo kijyanye no kuba yarahamijwe ibyaha nubwo bwose yabihakanaga. Wabihuza ute niba ruwa twabonye yanditse iriho n'umukono we isaba imbabazi? Umukono we yes, rega nanjye ejo bundi naranditse. Ndi muri polisi naranditse. Ntabwo nakubwiye ko banza nibera ngo nandikire polisi y'igihugu. Usaba imbabazi? Oya. Nemera ko umwana ngo adafite 13. Rusesabagina abo bavoka n'ubundi bari baje kumureba kugira ngo bamukonveke bamwereke impamvu akwiye ni procedure. Niba koko reka tubeye ko Amerika n'Ububirigi n'ibiki byasabye ko na Qatar byasabye ko Rusesabagina arekurwa. Ariko naho icyo agomba gukora. Mu byo agomba gukora harimo no gusaba izo mbabazi. Harimo no kwandika. Ntabwo bakubwira ngo usabe imbabazi. Baguhe bari ukiyandikira. Ntabwo bakubwira ngo andike uvuga ibi. Ibyo yanditse byamuvuye mu mutima. Ntabwo bamudigise. Ko nabonye hari abantu bayikemanga bati kandi nabonye ngewe navuga kandi song iri confidential irizewe nyine. Ariko ngenda kubwira ufite ndi gutanga urugero nubwo ntabihuza ariko navuganye n'abantu bamwe bigeze kwandika basaba imbabazi. Bakuzanira ibaruwa kandika ibikurimo bakabigenzura bakareba niba byujuje ibisabwa. Biroroshye ko Rusesabagina bari kuvuga bati rero dufite ubushake bwo kumurekura ariko nawe yabaye kasha yanze kwandika. Ati mureke niyumva akeneye kwandika azandike mu murekure. Ubwo impamvu nari mvuze kuri iyo baruwa nkavuga no kuba abantu bashidikanya kuyandika. Rusesabagina ni impamvu nari mbivuze ndi kugira ngo nubakire kuri icyo kintu n'ubundi twaherewe cya pressure. Icyo kintu kivuga ngo pressure. Kuko urumva impamvu urabizi ko uyu Musaidi Deo Mushayidi uyu nguyu yanditse asaba imbabazi n'abato mu byabagambere gana Rusagara baranditse. Hari abashobora kubihuza no kuvuga ngo pressure yaje ishobora gutuma izo mbabazi zitangwa kuko uribuka ko muri 2010 ubwo 2017 ni 2017 ubwo Madame Ingabire Victoire ndetse na Kizito Mihigo n'abandi bababarirwaga 2019 mu kwa 9 kuri 15 ubwo bababarirwaga. Uribuka ko nabwo Union Européenne nabwo yaravuze igaragaza nyine ko hari icyabaye hari ibintu yakoze nyine kugira ngo abo bantu bafete bari abantu bafunguwe mushiki bari kwiyamamariza kuyobora Francophonie. Mu kurekurwa kwabo bakavuga ko habayemo ibiganiro kugira ngo kandidatire yemerwe babanze Francophonie ntabwo yemera ko ari abantu bashobora gufungwa bazira politike n'ibindi bafite ukuntu batanga freedom. Kurekura Victoire wari umaze imyaka 8 na Kizito waramejwe ibyaha n'inkiko akatiye imyaka 10 afunze ine kandi baregwaga ibyaha bikomeye byerekanye ko mu by'ukuri mu Rwanda hari ubwisanzure harimo gutanga imbabazi harimo na liberation condition. Ibyo byose biri mu bigenderwa bari kurwa muri yo kadiri ariko sintekereza ko ari cyo cyagendeweho bari kurwa. Nyine urumva impamvu babihuza niyo pressure uko bavuga ati hari abantu bari behind bapushinga ku buryo urwo rugero runaniza rwo Deo nabo bandi bagiye bandika wenda bashobora kutabona izo mbabazi kubera ko nta wundi muntu uri kubasupporting. Yego nabyo birashoboka. Je numvaga Rusesabagina numvaga mu by'ukuri nanarekurwa hazajyaho condition zo kwitaba buriya Victoire azitaba kugeza arangije igihano. N'ubu yitaba buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi. Ibyumvikana byo birasa nkaho Kizito yaritabaga Rusesabagina ari buhite ajya Qatar akoherezwa muri Amerika. Qatar kwivuzwa ariko muri iyi deal. Rusesabagina se ubundi ninde? Rusesabagina ko yafunzwe n'ururimi. Rusesabagina yemeje ko
ibitero byagabwe muri Nyaruguru, Nyabimata no muri Nyungwe ari ingabo ze, abivugira kuri za YouTube. Buriya nawe yari yigize idamange. Rusesabagina mu mbwirwaruhame ze mu buryo bufunguye yatukaga umukuru w'igihugu direct. Ndibuka ko ufite ijwi ryavuga ati ngewe ubutegetsi bwa Kigali bwampaye umwanya wose shaka ukuyeho umwanya wa perezida. Ukibaza Rusesabagina bamwirukasa bamuha umwanya wose ashaka ninde, ubundi ninde? Ongera n'abatebya bavuga bati ubwo ari kuba arahita ajya muri guverinoma. Rusesabagina bamugaragaje nk'umuntu yagaragaraga nk'umuntu ufite ushaka ubutegetsi kandi buri hejuru. Niba bavuga ngo nta wundi mwanya nahawe umwanya uwo ari wose usibye perezida, agashinga MRCD na Twagiramungu sinzi ishyaka bashinganye, bahita bagira dore Mira, dore mama wa Mira nawe ibibazo komeye. Mira nawe bagomba kumenya umujyi. Ari mu kizuru. Urumva so Rusesabagina biriya bitero byabaye muri Nyabimata no gutwika imodoka muri Nyungwe, iyo yicecekera akigira nk'ikimara ntabwo aba yagirizwa. Mu byo yarezwe ntiyarezwe Hoteli Rwanda, ni Nyabimata no muri Nyungwe. So Rusesabagina mu byamufunze ntabwo Hoteli Rwanda irimo. Nahoze nibaza nti Rusesabagina na Victoire bahuriye hehe, imbaraga zabo ni izihe, donc bakurikiranwa gute? Rusesabagina ni umubirigi utuye muri Amerika, Victoire ni umunyarwanda original komoka muri Ngororero, akuriye Mageragere. Kuko iyo aza mu Rwanda nk'umuholandi aba yarasubiye iwabo mu Buholandi. Yaje mu Rwanda nk'umunyarwanda uje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri 2010, kandi ntabwo niyo yari kuba ari umuholandi, Ubuholandi yabusize mu Buholandi aza mu Rwanda nk'umunyarwanda. Niyo mpamvu we yari kuwakaguma. So Rusesabagina yanyeretse ko mu by'ukuri sinzi niba ari ukomeye cyangwa niba hari abantu bamuri inyuma bakomeye, ariko Rusesabagina yanyeretse ko pressure ishobora kubibaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Okay, ntacyo. Ndibuka ko muri icyo kiganiro Minisitiri w'Abanyamahanga yabaga tese ati ko iyo ndege yazanye Blinken bavugaga ko azatahanamo, ubundi yaje i Kigali ngo aje kumutahana, arongera ataha wenyine. Yego. Iriya baruwa Rusesabagina kuva yanditse hashize amezi nk'atandatu. Yo mu kwa 10 kwakira. Uzi ko aribwo bari abavoka be baje? Uzi ko yagombaga gusohoka muri gereza bitarenze ukwa 11 cyangwa kwa 12? Turabizi. Sinzi byagenze. Cyakora kimara kumva uriya mukobwa we acecetse. Afite abakobwa 3 bavuga. Uragira uti nabonye uganira na mugenzi wanjye Karini Jabo muganira nawe ubwo rabivuze, ariko nanjye tuganira bari babivuze uti ubwo Rusesabagina hawe imbabazi, Sankara gahabwa imbabazi, ati batekereze no ku bandi tari barimo bampora iki, wagize uruhare runini mu bumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, barimo Tom Byabagamba warinze umukuru w'igihugu kirekire. Kuki cyangwa se iyo proposal yawe ishingiye kuki? Yewe impamvu nuko byakwerekana ko ari bisanzwe. Nta perezida utari kuri abantu. Ejo bundi perezida wa Tanzania yagere kuri fungwa, n'ubu Burundi yarabarekura, na Museveni arabarekura. Nta mu perezida utari kuri imbohe. Bibaho. Ikibazo cyanjye kucyabo. None se kuki wabamenye? Kuki se bafashwe nkabimenya? Kandi impamvu rega Rusesabagina nawe byavuzwe cyane, ariko uwa nuko anafatwa byavuzwe. Yego. Hari inkuru yavuzwe nk'iya Rusesa. Oya, iziri muzavuzwe pe. Uzi ko yafatiwe muri periode imwe na Kabuga Felician wafatiwe mu Bufaransa yi. Nyine kuki se hafatwa? None se kuki nabuze ukabimenya? Ninjye ubuze njye nyine se. Oya. Bisanzwe. Ibintu biraho. Wabavuzeho kuko ari amazina manini. Yego, nabavuzeho nk'amazina manini. Ariko banatashye ariko n'ibyaha baregwa bayede. Wumvije ibyaha Rusesa yaregwaga? Umuba. Umuzingo. Ari nabyo Sankara yaregwaga. Gaho mbwira.
Tom Byabagamba yakatiwe imyaka 3 yo kwiba telefone ngo yibye telefone yiba ngo na sharijeri yatari hari indi yakatiwe mu rukiko rukuru iragende bavene abakamera barebe isesengura bazabisesengura niba barekura nkiriho nzabisubira nimba ntanahari uzavuge ngo hari umuntu wabivuze kuko bafunze imyaka myinshi Deo Mushayidi ntafunzwe imibase yafatiwe i Burundi mu bihe bitandukanye tugirana ibiganiro harabwo wavuga guti ntabwo byari byo cyangwa se ntibyari bikwiye ko itangazamakuru rigenda rikagaragaza Rusesabagina ari muri gereza uburyo abayeho ahantu harara agatanda udutebe hari ubwo wigeze kubivugaho byabaye igihe OGS itwara abanyamakuru igatwaramo na Chita yego Kasuhuza na Richard Kwizera niyo wamufotoye Condition Rusesabagina niba twari dufite kiriya gitutu ntabwo byari bikenewe ko bafotora kariya gatanda na Rusesa we yambariye ikabutura ari muri geto ntabwo byari bikenewe kubera no kuviyora uburenganzira bwe Swine yarakatiwe imyaka 25 wari gusoza ibihano bye bari kumwihorera Mico Myiza Jean Paul ukiri mu nkiko kuvuga ko abayeho neza ari kurya umuceri n'ibitoki baramubaje ngo igiki savuge ko ari ibigori kandi abayeho mu buzima buri privé okay ntabwo byari bikenewe ababyibuka barabireba habayeho igihe cyo kwerekana Rusesabagina igihe Sankara avuga yishongora Sankara cyakora namugira inama yo kugabanya ntabwo akiri umuvugizi wa FRN okay mu minsi yashize nyine uri gukora comment n'ubundi kubyo umukuru w'igihugu yari yatangaje nabonye abantu bari gukora comment kuri ku nkuru ku kiganiro wagiranye na Primo TV no wagiranye na komiseri bavuga bati wari wavuze ngo ntago president ngo yamuhaye imbabazi kira kiganiro twagikoze mbere yuko Rusesabagina afungurwa na Sakara n'abandi bangana 3 oya ndavuga icyo twakoranye nge nawe hari icyo twiye kuvugaho urabyibuka ndabikubaza ntabwo rega yeruye yavuze ko hari ibiganiro harimo ibiganiro birimo kuba yego kandi koko yaba ari Blinken yaba ari Joe Biden yaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar yavuze ko hari ibiganiro byari bimaze iminsi okay utekereza ko ari iki cyatumye Qatar iza muri iyi case uretse kuvuga ngo Rusesabagina niho yaturutse nicyo cyonyine n'iriya societe y'indege ni yaho yamuzanye icya kabiri kuba minisitiri Businge yaremereye ko yishyuwe na guverinoma y'u Rwanda iriya ndege yazanye Rusesabagina byari bihagije ko ikibazo cyinjiramo icya gatatu umuryango wa Rusesabagina wari waramaze kurega iriya societe ni nko kurega Rwanda iriya societe yishyuwe amadolari menshi hafi 250 by'amadolari kuza kwa Rusesa ntabwo byatwaye munsi ya miliyari anuza abantu baburaye buriya kubera Rusesa none se no muntu ku giti cyawe yafashe amafaranga yagenda none se n'abantu bayatse ku giti cyabo ntabwo mbeze tuzabibaze Businge babyemera Al Jazeera ariko icyoze ni kimwe Qatar kuzamo Rusesa yavuye muri Amerika aje muri Qatar ava Qatar azi ko agiye i Burundi arakatishwa icya kabiri yafatiwe ku butaka bw'i Kigali bw'i Kanombe ariko koradiru zaguha amadolari 1,000 hari sheke ifite itazigamiye umuntu wayimpaye ariko namaze kuyiteza buriya azayampa tu ifite sheke y'amadolari 1,000 koradiru ushakira Apotre niyo mwungere ibibazo uri kumbaza byose bibaze niyo mwungere ari Muhanga waretse se nkaguha nimero ya Theo wagiyeyo kubwira kamera process aracyafite ibikoresho byuzuye umusaza aragira ati naramushukashutse nta mana yari irimo mushuka uri kumbaza ibibazo byagasubijwe na niyo mwungere byagashubijwe na Remukuru Arinda byagashubijwe n'abandi ariko buriya fite sheke y'amadolari 1,000 numva neranye yewe ndayaguha nyuma yo kubura kw'amadolari
ndayiguhaye she kurumva ko ari miliyoni irenga nawe uyimaye kuko itazigamye. no oya azaza noneho azayatwara uwo muntu se bwayiguhaye sheke itazigamiye akuze aranyibeshyaho yashobora kuburana nayo imyaka 30 yanagenda urubanza rutarangiye umwana we akaruburana. Ariko ufite nakubwiraga ko imbabazi zisanzwe zitangwa ubu se Zayina n'abitwa ba karidinari perezida se babahaye imbabazi ntibari bakatiye imyaka 15. Uramuzi Zayina? Zayina babakobwa bamwe abasireye bamwe urubanza rwabo rwarabagashadi bakaza menye bwa mbere Jihad namuboneye Kimisagara mu rubanza rwabo yari musaza w'abashu niwe nabonaga bavuga ngo navuga uko abyumva bwa mbere. Ni ibintu bisanzwe gusa ndabizi neza Rusesabagina kurekurwa kwe inama y'abateranye igitaraganya we ntunyobye iyo biba nka cya gihe Kizita asohoka muri gereza na Victoire bakamutwereka afungura ikiryango cyangwa kuriya kwa Ndimbati rwose nk'uko bamuzana bamutweretse bagasura gereza bakamufotora byari bikwiye ko ayo makuru ko nzi ko nubwo bwose waba utayagezeho buyazi waba waramenye igihe Rusesabagina yasohokiye muri gereza. Rusesabagina ntabwo yavuyemo munsi ya 5 z'ijoro aya se bibaho ese amasaha y'akazi se utekereza ko iba byose babyohereje amategeko ku buryo Ndimbati ko yasohotse muri gereza saa moya ariko se wamubwira ahubwo nge ese Rusesabagina yasohokwa izo saha kugira ngo wenda hatagira umubona. Utekereza ko abantu banze ko dufotora Rusesabagina niyo atari nge wamufotoye uwari minisitiri w'intebe Dr Damiye ahabwa imbabazi siko yahawe imbabazi nawe yego ndamwibutse wa former PM bamurekuye mu masaha moya bahamagaye abanyamakuru bashaka baragenda baramufotora iyo bahamagara abo bashaka bakagenda bakamufotora. Ngewe nandikiye umuvugizi w'amagororero Madamu Peri murashyira ku rutonde yego cyangwa hoya ntiyasubiza ariko nyuma nabuze ifoto n'imwe ya Rusesabagina ava muri gereza hariya rwose iyo babyihorera pe hakigerayo bakwizera na ba Philibert Ndegire Inema bagatoranya intoragwa ariko bagafotora ifoto tukamubona. Nifuzaga ifoto ubundi kuri gahunda yari kurekurwa mu gitondo ariko umenya barakomeje gupushinga ambasade y'Abanyamerika na Qatar barahaguruka bamubaha nijoro. Ngewe ibyo nibuka Rusesabagina bari kumurekura amasaha y'umuganda kuwa gatandatu kuko arega buriya najya babigitware barekurwa babarekuye mu nama ya minisitiri nijoro babarekura bukeye bwaho bataha mu gitondo kandi n'ubundi warikuwe bakakubwira ngo uzataha ejo ubona n'umwanya wo gusezera. Rusesabagina ni umuyoboke ukomeye w'Abadivantiste k'umuntu w'igitwe niho yabaga iyo bamurekura karara yasezerera abantu abacamo byari kumufasha ariko amenye igihugu yajyaga avuga atakizi ko yavuye mu Rwanda 1996 ashinga za MRCD akora ibikorwa yajyaga yumva inkotanyi atari yazibona yarazibonye nawe utinya ishyamba umusaza aranditse ati nge mpagaritse ibikorwa byose bya politiki yego rwose ikintu kizampuza n'u Rwanda nzakibazwe none se ntazagaruka mu rwamubyaye ntawamenye. Paul Rusesabagina reka nkusabe gera muri Amerika nkuko haje The New York Times, Washington Post na East Africa n'ibinyamakuru bikomeye ku isi. Gera muri Amerika ushaka ikinyamakuru gikomeye uvugana nacyo ushaka n'ikindi cyo mu Kinyarwanda batazagutranslatingira nabi usobanura urugendo rwawe. True story. Fite amatsiko yo kureba true story ya Rusesabagina avuga Amerika to Doha, Doha to Kigali, gukwepa Bujumbura, kuburana, kujyanwa muri gereza, uko yabonye niyo mwungera mushinja barashuti magara. Mana abantu bafata indege ari babiri. Unda musengera ngo ntakanguke. Ati shoferi zimya amatara yo mu ndege. Cya pilote. Cyose ni kimwe. Urumva zimya amatara. Dusinzire turananiwe.
Imana iramwumvira iramusinziriza wagira ngo yamuteye nk'ikinya akangutse inka yasinzirije intare nyine zo mu rwobo rwo kwa Daniel akangutse Rusesabagina yarakangutse akanguka bamuha amazi y'inyange ataha ni heti ni i Kigali hapo natiye irekurwa rya Rusesabagina abantu bati muri politiki nta mwanzi uhoraho niyo politiki ryakweretse iki rigomba gutanga somo ki ku banyarwanda muri rusange mvuge ibintu bikomeye uvuga ibintu nyine dore ko ntesubaka byanyeretse ko muri politiki byose bishoboka Ubwongereza bwafashe Lieutenant General wacu bumufungira mu Bwongereza kugira ngo arekurwe by'agateganyo batanze miliyoni y'ipaundi habaho campaign abagore bashashe ibitenge iminsi irahita indiraza inshuti yacu ya mbere ikomeye so Mwongereza uyu munsi cyane Minisitiri w'umutekano ntavuye i Kigali Macron si we wanjye politike muyiveho ujya urya zorya bike ndyome kare ujya urya bike uryame kare Karenzi Karake Lieutenant General Karenzi Karake afatwa urabyibuka urabyibuka iyo scenario amabisi irirwa atwara abantu ngo bagiye kwamagana Abongereza uti nzorya bike ndyame politike iranyereka ko Kayumba ashobora kwandikira mukuru w'igihugu akarambarara agasaba imbabazi agataha mu Rwanda aho gusaza ari muri Afurika y'Epfo akaza agasazira iwabo binyereka ko bishoboka binyereka ko General Neva ashobora guha imbabazi niyo mbare kuva za politike Neva we wawe amundo ko avuga nkuri kurya byose abatama ye uyu mutama ariko abarundi rwose bari kudukurikira reka tubasuze biranyereka ivuga ku mutama wabo yawe mutama wari ko ndamukunda General Neva nyine wambazaga icyo bisobanuye binyereka imbaraga za politike twijya kure mu minsi ishize ku Bugande byari ikibazo abantu babarasira ku mupaka ngo barenze ubwo bambakije uyu munsi ku Bugande no kujya kwa anko kuza Kigali donc buhararyoshye okay ku Goma byari biryoshye 2019 kuva Bugande ari ingumi uyu mwanya ku Bugande ni nko kujya Kigali ku Goma uharebesha nkuko Mose yarebaga hehe yarebye Kanane ntagereye kwa gatabo nagiye Rubavu ibaze ko ntanarebye no ku mupaka ko hasi ko uburyo hameze nene iyi ni politique okay kandi ibi bintu birashoboka namwe umuntu azajya avuga make ntuzajye wumva bampora iki yafunzwe bakazana imbwirwaruhame yavuze avugira kuri Kizito bivuga ngo ni gatebe gatoki ni gatebe gatoki nabonye mu minsi yashize bakugurukana muri bya bibazo byawe bati byibuze nawe wumvise ibyo wavuga kuri Karasira Karasira namuvuzeho iki Karasira ko nabike baza ari twe twabifasha Karasira nabike bazi ni twebwe twabifasha wumvishije uyu urumva umuntu utari pfana ngiye gushaka nimero ya Tom Ndahiro ubaze icyo atekereza kuri Rusesabagina ariko impamvu ni iyi ngiyi gufatwa kwa Rusesabagina ni je nasanga ari ibintu byiza cyane icya mbere nuko Rusesabagina si umuntu mvuze ko ari umuntu usanzwe naba nkabije si umuntu usanzwe kuko ari umuntu amenyekanye kubera filime yamukozweho yitwa Hotel Rwanda ikaba yarashingiye ku kinyoma yuko Paul Rusesabagina yakijije abantu muri Mirikorine hashize igihe Rusesabagina atangira ibikorwa bitandukanye cyane
n'icyo yashimiwe n'icyo yahembewe. icyo ashatse kuvuga uyu ni Tom Ndahiro. Rusesabagina niho ndashaka guhuza izivugo. Iyi mvugo yakoresheje afatwa atabwa muri yombi niyo yakoresha ubu. Yavuga ati urakoze, ariko na Tom ntiwamurenganya, arashingira ku buhamya bwa Honorable Odetande Nyiramirimo, Makuza Nyakwigendera Berti, Makuza Bernard, ba Rubangura Vedaste, bashingiye ku buhamya bw'abo bantu bavuze uko bazi Rusesabagina. Tom Ndahiro ntabwo yari mu Rwanda muri 1994, ntabwo muri Mirikorine yahakandagiye, ariko yamusobanuraga hano nk'ubuzi byabaye byose, ariko n'umushakashatsi ashobora kuba yaranabisomye. Ahubwo inganzi ngiye gukora deal, wowe ushakire nimero ya Tom, ikiganiro azakiduha ndabizi. Okay. So twitega iki rero dusoza? Twitega iki? Twitege ko Rusesabagina ari busubire muri Amerika kongera agakora ishyaka rya politiki. Twitege ko Rusesabagina agiye kugenda agaceceka burundu. Twitege iki? Erega n'ubundi niyo atavuga muri biriya bitero akareka basakara bakazajya bavuga ko bashutse, ariko nta jwi rye yenda ari no kuburana agatsinda. Okay. Azagenda ashobora kutavuga agakoresha karinde kanimba cyangwa abandi. Twitege ko ashobora kuvuka abandi ba Rusesabagina ariko hatarimo Rusesabagina. Ushaka kuvuga? Ndashaka kuvuga ko ashobora guceceka ariko ibikorwa bye bigakomeza bigakora. Okay. None se Volcano ko ari ya Olivier Nizeyimana, uyu munsi akaba ayobora Ferwafa, wajya kumubwira ngo boss ngo Volcano iransize? Volcano siye nagenda aba kwa amatelefone nagenda kureho ririya shyaka, niba azajya banamwiyitirira ajya byamagana. MRCD iracyahari, FRN iracyahari, kuba yaceceka ntibivuze ko atakomeza gukora. Afite abakobwa bavuga bazi na politiki. Numvise abantu batebya ngo Amerika iri kumutegura kuba perezida wahe. U Rwanda n'ibyo byavuzwe se w'u Rwanda, ngo umukobwa we ngo imbaraga babonye afite ngo barabona ngo azaba umuntu ko azaba umusenateri se muri Amerika kuko yavuze se bakamurekura. Politike ni nini cyane. Umva nkubwize ukuri, ndacyari muto. Rusesabagina mu myaka 70, si ukubeshya abaye perezida w'u Rwanda, inzira byose byacamo rukagamburuzwa umugani wa Minisitiri Biruta. Ubwo nanjye naganiye ishyamba nubwo ntazi kurasa. Kuba perezida byo ntiyahaba kubera ko nta muntu uba perezida adatowe n'abaturage. Nta kudeta zizaba mu Rwanda ziciye muri Rusesabagina, yuko kwari ugutebya hari na joke. Ariko n'ubundi yashinze amashyaka ashaka kuba perezida, na ziriya za FRN n'imitwe kwari ugusasa imigeri. Gusa natungurwa kandi byanyeretse ko byose bishoboka cyane. Byanyeretse ko byose bishoboka. Sinzi ijambo pressure uko narisobanura, ahubwo navuga ngo habayemo guciringa neza, asasa meza y'ibiganiro kandi bigenda neza. Kuko Rusesabagina iyo aza kuba kasha ntiyandike zibiriya baruwa asaba imbabazi, ntuba bagifunze. Igeze kumva operasiyo, kwa operasiyo yigeze gupfuba. Abayisiraheli bigeze kujya kubohoza Abayisiraheli bari bafungiye Bugande mu gihe cya Idi Amin. Yarapfubye se? Umva se barabajyanye, umva uko byagenze. Barabajyanye. Nigeze kumva ngo operasiyo yari gukorwa y'Abanyamerika, ngo yari gukorerwa amageragere ngo bakaza bakamuro bakagenda. Nari nyiteze. Byaravuzwe. Ugeze ubyumvaho? Ntabwo nabyumvise. Okay, hari operasiyo ngo yigeze gupfuba yo gutwara Rusesabagina mu buryo bw'imbaraga bukozwe nka ziriya mbaraga zakoreshejwe Bugande igihe Israel yajyaga gushaka Israel bagenzi babo. Abakurikira iki kiganiro baze kutubwira koko niba ibyo bintu byarigeze guteka, usibye no kubikora no kubitekereza, kubinuganuga ariko byaciye mu matwi. Nawe urejijishije ariko wari ubizi. Ntabyo narinzi pe. Ako wabonye umuntu uburana kure bundi buvaga nta kintu yizeye. Aseka. Yaratangira avuga ati ngewe narashimuswe. Aravuga ati ariko ndi umubirigi nta n'ikinyarwanda cyanyuze. Arongera avuga ati ngewe ndipfubye ya UN ibyo byanyu simbizi. Arongera abwira niwe mwongera ati wacha bari ibyo uri kuvuga uri kubeshya n'ikimenyimenyi, ntabwo ukomeza kuvuga ibi bintu ndi hano ahita yikura mu rubanza. No kwanga mukore ibyo mushaka. Anyway,
nibyo reka dusoze. kandi abantu bamubonye mu bujurire ni ubushinjacyaha bwajurira icyaha yari yahawe imyaka 20. Ubushinjacyaha burajurira. Ubushinjacyaha bujurira igihano yahawe n'urukiko, bajya mu rukiko rw'ubujurire kwa Rukunda kuvuga Regis ahabwa 25. Sakara yari yahawe 15 ahabwa 20. Niyo mpamvu habayeho ubujurire. Okay. Ya, ubwo ni ibyo ngibyo rero, reka duhinira aha ngaha. Nta bindi byinshi navuga, ibindi wenda reka tuzabishyire mu yindi minsi. Hari imanza zitandukanye muri iki cyumweru. Urubanza rwa wa mugore waguze imodoka kayigura n'abesikora bakamubwira ko yayikodesha gatari kabifungiye kuri mu bushinjacyaha bwa Rubavu mu rukiko rwisumbuye. Tuzabigarukaho n'izindi manza. Tuzashaka nyiri imodoka nyirizina n'uwaguze igicupuri tubahuze, cyangwa se dusobanure uko urubanza rwagenze, kuko haje n'inzitizi rurasubikwa, nabyo tuzabigarukaho. Ariko iki cyumweru cyo Imana niduha amahoro n'ubuzima, hari imanza nyinshi kandi zikomeye. Ariko kandi abasilamu ntiborohewe. Iswahumu abasilamu buriya bakunda intore cyane na Yesu. Ku mugore bararoze iyo bafite akantu. Ibyo byose ntibabyemerewe. Ufite umugore wemewe n'amategeko mbere yo gufutura ashatse yamufutura, ibindi bikaza nyuma. Ariko mufti yakubwiye ngo iki? Yambwiye ko tuzarya umuceri kwiraye. Yakubwiye ko ari igihe cyo kwigomwa. Nyine barabangamiwe. None se yabangamirwa ntarivemo? Uzanyereka no musiramu uzajya gufutura saa 2 bose bacukana na saa 12 ubuzira bura 20. Ku buryo atazirenza ibaza zirengeje. Reka dusuze abasiramu bose badukurikira bafite igisibo nabo bakinjiyemo, bazakinjiramo. Ariko mbere uko none se naguzi ko ku itariki ya mbere ari izuka rya Yezu. Ese sikuri Pasika se? Pasika irahari. Pasika kandi umubabaro n'ibintu kudasenga. Pasika irahari kandi wose waheruka yora yesengera ku mbuga nkoranyambaga. Sawa nanjye mba bari kabisa. Musoni Edi niwe wigishije, hayobora Musoni muri Omega. Mu materaniro yo muri weekend. Iyo muri ku cyumweru. Nasengeye muri Omega, inkurikiranira Pastor Musoni Edi ndetse na Musoni niwe wayoboye kandi byagenze neza. Ntacyo reka duhinira aho ngaho, utatuzagaruka ku rugendo nabonye ruvugwa rwa Papa mu Rwanda, icyo rushobora kuba ruhatse rusobanuye. Tugaruke no ku manza zihari. Prince Kid byitezwe ko agomba kuburana, Karasira nabonye byitezwe ko agomba kuburana, abo bose tuzabigaruka. Ariko uri kumenera umuceri. Ariko byitezwe ko bagomba kuburana ukwezi kwa gatatu kuzashira bose baciye imbere y'umucamanza. Yego, ndagushimiye. Astraviste. Iyo wabonye umwanya ureba Jaras urireba mbireba ndi kwediting akantu kamayicano nangaga wari warashyize kuri stati katumye abantu bahaguruka. Ese ko afite Mira TV karaga mayicano ariko katumye bakugeraho. Oya, nawe urashyiraho Mira TV, shiraho mayicano. Aya no, umwana wanjye yitwiranwa na Efantino. Wanjye yitwa Gianna, Efantino yitwa Gianna. Gianna ni umugabo, Gianna ni umugore. Urumva ko amazina yacu akomoka muri Swiss cyangwa mu Butaliyani. Ndagushimiye. Asante sana.